Bia Kamal ka Nur Online TV channel lara bukona linga akwi les which ki lap and lap ke chang re which ka South Sudan keliu and lara bukona linga we re dwel gora karaj mishala da Ramadan la National Minister la Core General Education re which ka South Sudan ajen bukona linga ne akan kono ni amare ler kana me mi jiram jadid go rejen o jendir jen waga nasan ko ken ko blarity bi kan chamala shup kaya bi gorno jen bi jen waga nasan ko ken ko de lerty ti de kan shup gondin gor kon ken o de ko ten ka jaraje ban len gwasame roñ mishala da nidin content dul gor ka pindien ko dierne ite ngwan lon ko do badan lespin ka je reerol South Sudan keliu chan raje me chan e linkel ka do badan chai non ga kaman shalat gwasame shalat o nene ko chi shang che lisde che charo da rep alla shang andana lep ko lide charo da rep long re wika South Sudan ke liu ano shi kwaren kebdul gora re rol South Sudan ke liu shalat no gatin kon la gadul gora shikan bodul gora atuga ka shanka jendang rawide kel ka pyro ron kina dangro widi jandang widi diech ala wale ka Friday wa chicken dul gorka chicken boten ka ga dul gora dial chala do ken bikati shieni kien ka shie mane kien kel ke ka mane kien kel kana gwane kien kel ko kenin dialati be pin bele the long ka be point de en cheng bele the bejeref awe wonyam chicken la do nena kene ga dial la ga dul gorka dial bit biga tega jong dangaro sheni shikan bodul gorka ko en les penjan poinda boro da rep atuga ka jan jogo bangwan boga jan ngwan wi raw awuna ka jan ngwan wi diok ka kor jong dangaro to gorka jan ode ga dial tin te dul gora de kan re dorken araje me araje chala de netin kon tin tin nga jom ti ka kitin ngai ka jom le let ka jom ko koch ki do bada na ngai ken no sheng la da re bedi ko on sheng mi chala balong la pwal pwan ran la ja yere ano a chikaro mo chikene kwen no me bala ne dial ka do bada na dong shigar ti chicken jwe chicken de je ka je ngai no endless point less let chang midit la lia la ja nonga ko la ngedra la ja wanga na me mi ala de longon tamen go ene diare wika so Sudan lar ka gatin kon kwini ken lar no ka shudul gorka ki ka kapka biga de sheni ka kor jong dangraw amene mi shaler mi di chaja konong anetin kon tila National Minister of Education re role so Sudan kelu chawra je me chaja kweni nonom ko en temperature boro de rep ke jendi wud bangwan jen ngwanu raw awaka jen ngwanu diok mi mo lid mi dita long ano ala 39 degree ke 42 degree ke 43 degree kan tikan yala long reliska men la changla na mo jere kaje chawra mo chaja kwen akanetin kon tin te education ke dul gorka te pindian. The National Minister of General Education and Instruction in South Sudan is set to close down the school across the South Sudan starting from tomorrow or today, which is Friday 21st February 2025, for the period of 2 weeks due to the extreme heat that is expected to increase from 39, 42 up to 43 degree, according to the Minister of Environment reported. Watela ganbud wel gorka ka kenin dialato ka kor jongne dangraw amenemi chi let puany ki let pin cho kono pin alo te ramder la mo ke jwe ka garden content te dul gorka ko an chenga me la wina la jaga jale te long ka bran be mo karek reng iskada chana mo chaja tup ala ler mi bo kan ediala kon tinta ka gatin kon te dul gorka re rol so Sudan ke liu ko bia ka gang ka show dul gorka amene shine te kon ki Minister of Education re rol South Sudan ke liu shikana kon la da gwan wo buka dul gorka bukana nyogo muto kana jele danan gore de nyoga yekel bia te mal bye bye